যদি আসিস ধরাକୁ ହେ ଧରଣୀପତି ରକ୍ଷା କର ଧରାକୁ ତୁମରି अंधमुनिंको विचापे पुत्र के मृत्युमय कपारण करा के जाने एक बरस रे केते बेले है तो मृत्यु मोरा तेणु दंडे मोरा मको मो पचारू न करे अंतर অতি শীঘ্র ফেরিবে শ্রীরাম আধা ধরণী পালাক রক্ষা করো ধরণী যুব ଏହି ତ କାନ୍ଦନ୍ତି ବସୁମାତା ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଧରାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବୁ ଆମର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ତେବେ ଆସ ବର୍ଷ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମର ବହୁତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ